Dati krv jedan je od najhumanijih činova koje ljudsko biće može da učini. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi posvećen je dobrovoljnom davanju krvi, a u čast ovog dana na trgu u Sremskoj Mitrovici postavljen je transfuziomobil, gde su humani Mitrovčani dali krv i time pomogli da se spasu ljudski životi. Prvi put mi je da dajem krv, odlučio sam se na to jer je to jedan pre svega humani gest sa kojim ćemo da pomognemo drugim ljudima u poboljšanju njihovog zdravlja. Važno je zbog spašavanja ljudskih života, nekom je bitno, ne daj Bože dođe neka nesreća, tvoja krv će nekom doći spasiti život. A odlučio sam se tako što sam volonter Crvenog krsta već duži niz godina i čim sam napunio 18, odmah prvu akciju, sledeći sam mu dao i već. Prvi put dajem krv, na to sam se odlučio zbog toga da se pridružim ovoj grupi ljudi, da se što više prikupi, da se što više života može da se spasi. Transfuziomobil je postavljen u saradnji Crvenog krsta, Sremska Mitrovica i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, koji redovno zajedno organizuju akcije prikupljanja krvi svih krvnih grupa, kako bi se obezbedilo kontinuirano snabdevanje. Zalihe krvi u poslednje vreme su na niskom nivou, te je potrebno što više akcija za prikupljanje ove dragocene tečnosti. Danas imamo jednu posebnu akciju davanja krvi i ova akcija je održana zbog Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi. Svetski dan smo odlučili da obeležimo jednom, da kažem, posebnu akcijom. Doveli smo u saradnji sa transfuzijom krvi Vojvodine i Crvenog krsta Sremske Mitrovice transfuziomobil koji se nalazi ovde na trgu Ćire Milekića kako bi naši dobrovoljni davaoci uspeli da daju krv. Jednim doniranjem krvi mogu se spasiti čak 3 ljudska života. Akcije dobrovoljnog davanja krvi organizuju se u Sremskoj Mitrovici u prostorijama Crvenog krsta bar 2 puta mesečno. Transfuziomobil danas nastavlja put Novog Sada, gde će sutra biti postavljen kod tržnog centra Promenada.